guku ni kaunti-ini ya Naikuru riu ni marikitie makiria ma lita magana matatu ma 50 cia ethanol na iria kurerekana ati ikoretwo ikihuthika itemi-ini ria guthondeka njohi ngananie kana njohi ya gikumu na ucio kuringana na kamishona wa mwena wa Naivasha Mutua Kisilu ni witete ni nyumba-ini imwe kuria makoretwo makihithukia undu uyu hindi ya miungururio iri rathi na mbere ya gutafanio kuhitana na njohi ngananie na iria iri mwena ucio mokite riri pronini wa president athiete na mbere na kwanira mbara yake ya kuhitana makoragwo magiruta kana magitabania njama ici gukiriguo Mutua ni athiete na mbere na kuga ati andu aria othe maratabania njama ta ici thiko ciao ni ndare. Afitha a borithi a gicigo kia Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ni manyitite makiria ma lita 350 cia kemiko ya ethano iria ikuhithitwo nyumba-ini imwe mwena wa Kayole. Tunataka kuwaonya wote, kama wewe ni mtu wa pombe, tafadhali kunywa pombe ambayo unaielewa. Hii ni sumu, hii ndio inafanya watu wapoteze macho, na sisi kama kitengo cha usalama katika Naivasha tumejitolea muhanga kupigana nayo. Kamishna wa Naivasha Mutua Kisilu oigite kemiko yo ikuigitwo niguo gutumika guthondeka njohi ngananie. Na hizi ni lita 350 na hii inaweza tengeneza pombe nyingi sana kwa sababu is pure ethanol na iko concentrated. Sasa wakianza kuchanganya na kutengeneza kwa vile vichupa, kwa sababu chupa moja inachukua kama 250 ml, hii inaweza tengeneza vichupa vingi sana vya. Borithi ni macokeretie aikari a gicigo kiu ngatho ni kuhura riboti wigie kemiko yo na kwirira aikari thenge ya kwaga kunyita ekurirwo acio ni meguthie na mbere gwethana na ekinaĩ acio. Wananchi ambao walitoa hii habari, zaidi ya hayo tunataka kuwaomba wananchi muendelee kutusaidia na habari. Sisi tunawapromise kwamba habari yenu tutaichukua confidentiality na haitatoka kwetu. Ngiribotera Muthingi TV yakwa ni Wambui wa Wanjiku. Haya, na gitio kinene mwe roreri wakwa Tobe tuikirie no